Poštovani gledatelji Max Sporta, lijepan pozdrav sa zagrebačkog Maksimira. Pred nama je posljednja utakmica 16. kola Supersport HNL-a između Dinama i Šibenika. Dakle, ovom utakmicom u nedjeljnu večer završit ćemo s pretposljednjim prvoligaškim kolom u ovom prvom dijelu sezone. Dinamo će u ovaj dvoboj krenuti sa sljedećom 11-torkom. Livaković, Moharami, Ivanušec, Petković, Bočkaj, Drmić, Mišić, Šutalo, Perić, Špikić, Oršić. To je 11-torka za koju se odlučio Ante Čačić. Pravdu će dijeliti danas Marin Virulin iz Kanfanara. Prvi pomoćni mu je Jerko Crnčić, a drugi Željko Bučar. Četvrti sudac je Ivan Matić, a u VAR sobi je slavonska ekipa Dario Bel i Goran Pataki. Zamijenit će strane Dinamovci i Šibenčani, a što se gostiju tiče, problemi na svim stranama po pitanju kadra. Pa kreću Rogić, Mesa, Matić, Perić, Kreković, Vidović, Mina, Rom, Špelja, Karaj i Bernardo Matić. To je dakle 11-torka za koju se odlučio Mario Citanović. Petković sjajno propustio prema Drmiću. Drmić, kakav udarac. 20. sekunda utakmice je bila. Drmić poteže iz petnih žila. Trese se okvir gola. Pogotka nema. Ivanušec ulazi u 16. Ivanušec puca. Rogić brani. U punom trku. Evo prilike za Šibenik i Livaković je morao obraniti. Bočkaj ulazi Oršić, ali damo iz drugoga plana ulazi i lopta u mrežu. Autogol, 1:0 vodi Dinamo. Opalio je Petković, obranio je Rogića. Onda se od nesretnog Mine lopta odbila u mrežu. 1:0 vodi Dinamo. Ostavit će Bočkaju loptu za novi ubačaj. Bočkaj gađa drugu vratnicu previsoko za Drmića, ali tu je Mišić. Mišić prizemno za Drmića. Drmić ima priliku, Rogić još jednom brani. Bočkaj, Oršić. Brzo izveden prekid Dinama. Mišić prema Bočkaju. Bočkaj je stigao tu loptu. Ipak je ona prešla na kraju gol out liniju. Tako da neće vrijediti ovaj pogodak Darija Špikića. Još jednom brane to Šibenčani, konkretnije Matić, ali evo sada Ivanušeca. Ivanušec je uspio podvaliti loptu u sredinu i gol! 2:0 vodi Dinamo. Strijelac Josip Drmić. Igrač s brojem 18, Josip Drmić. Okomita lopta prema naprijed za Špikića. Špikić je u dobroj poziciji. Špikić gađa preko gola. Špeljak. Špeljak je uspio predati loptu za Raka. Rak u 16. Rak i dalje. Rak s loptom. Rak prema Matiću i hvata loptu u ruke Livaković. Ivanušec. Ivanušec za Petkovića. Petković odložio za Oršića. Oršić produžava dalje za Mišića. Mišić poteže, Rogić brani.
Ivan Ušec zaljuljao je svog čuvara i to u 2 navrata. Ivan Ušec odlučio je sam završiti ovu akciju. Bočkaj neće ubaciti Drmić. Drmić gađa. Još jedan udarac iz daljine, točno u Rogića. Odlična okomita lopta, evo sada prilike 1-1 situacija za Špeljaka koji si je dao prejak for. Livaković kupi loptu. Otišao je na desno krilo Bočkaja, na lijevog beka stao je Ljubičića, na lijevom krilu je Oršić s loptom u nogama. Oršić propustio je Baturina, Petković gol. 3:0. Petković je pospremio loptu u mrežu, njegov 8. pogodak sezone. Ode Dinamo na velikih, ogromnih 3:0. Poštovani gledatelji, 69. minuta utakmice. Dinamo 3, Šibenik 0. Pogodak je postavio igrač s brojem 9, Bruno Petković. A ovdje je došla lopta do Skorupa. Skorup prema naprijed, evo prilike za Raka. Rak u sredinu i očišćeno je tamo s crte. Šutalo je bio na crti. Pokušao je Rak, 75. minuta. Sudac Marin Vidulin u ovim trenucima označio je kraj utakmice između Dinama i Šibenika. Nakon 90 minuta na Maksimiru Dinamo pobjeđuje s 3:0. Mislim da smo iz ove utakmice mogli izvući više. Imali smo određenih situacija i u prvom poluvremenu i u drugom pogotovo, koje mislim da smo morali kvalitetnije rješavati. Međutim, naša mladost napred danas i pogotovo na kraju u veznoj liniji jednostavno imala je problem prepoznavanja određenih rješenja, mirnoće u završnici i konkretnijih nekih paseva, da budemo dovoljno opasni da zapretimo Livakoviću. I ono sve što smo došli ispred Livakovića, bilo je tu 3-4 situacije praktično 1-1, pa i sama situacija na 1:0 Krekovića meni se čini u prvom poluvremenu, međutim Livaković to odlično rješavao. Moram čestitati svojim igračima jer su zaista ušli vrlo angažirano u utakmicu, odgovorno. Imali smo dobar protok lopte, brzi, dosta smo imali pokušaja. Na kraju smo tih dva zgoditka postigli. Drugo poluvrijeme, treći gol je faktički ubio utakmicu, znači definirana utakmica. Tu smo možda malo popustili nogu s gasa, ali s obzirom da rekao sam da smo u kontinuitetu koji jesmo, da smo iza sebe imali ipak neko emotivno pražnjenje u Londonu, zaista dobra prezentacija Dinama, uvjerljiva pobjeda, tim više što smo znali da je Šibenik faktički desetkovan, dosta igrača nedostajalo njima. Momčad je zaista ušla, ponavljam, jako ozbiljno, što je jako bitno, sa jednim pravim gardom. Nisu podcjenjivali protivnika, ušli smo na način da utakmicu stavimo pod kontrolu, to su učinili i to je zaista ono što me posebno veseli.